treba da sagradi novu fabriku, čija će godišnja proizvodnja iznositi 100.000 automobila. Za sada su Volkswagen, Fiat i Chevrolet neprikosnoveni u Brazilu, ali u Renaultu veruju da će se investicijama od oko 5 milijardi francuskih franaka uspeti da otkinu 5 do 10% brazilskog tržišta. Čuvenom Porscheu izgleda da je krenulo. Proizvodnja je veća nego što je planirana. Nemcima je laknulo, a planovi za budućnost su postali intenzivniji. Sada se uveliko radi na novom modelu koji će biti baziran na generaciji 4 Volkswagena Golf i naravno mnogo jeftiniji od sadašnjih Porschea. U Porscheu se uveliko razmišlja o oživljavanju nekadašnjeg modela 356 iz 1959. godine, koji je urađen na bazi Volkswagenove bube. Novi, jeftiniji Porsche imaće prednju vuču, što je presedan za ovu kompaniju i koštaće oko 50.000 maraka. Vreme romantike u automobilskoj industriji vratili su Japanci kada su lansirali model Mazda MX-5 nazvan Miata. Bilo je to pre nepunih 6 godina, a danas je, reklo bi se, i previše takvih modela sa romantičnim oreolom. Međutim, do 1997. godine i Fiat, pa MG, Alfa Romeo, Renault, Lotus, BMW, Mercedes i Porsche također treba da lansiraju sportske automobile sa romantičnim pečatom. Možda bi proizvođači trebalo da se podsete reči jednog britanskog stručnjaka koji je izjavio da su sportski automobili kao filmske zvezde. Naglo zasijaju, ali se još brže gase. Odnosno, naznaci bude samo onaj naziv koji upućuje da je njegova kubikaža ili litarska oznaka 0,9. Kako su to u Kragujevcu označili kao 1,0, teško je objasniti. Inače, s polja ovaj model u poređenju sa starim Jugom Coral 45C razlikuje se osim čudnog obeležavanja i po spoljnim retrovizorima koji su kod novog Juga 1,0 sa zglobom i mnogo veći. Evo jednog modela koji dugo nije bio u prodaji, naravno ne i u proizvodnji. U vreme kada je Florida lansirana, njen je motor bio od 1,4 litra. Potom se govorilo da će se ugraditi motor iz Fiata tipa od 1,6 litra, što je bilo veoma prihvatljivo. Došla je blokada i od celog posla nije ostalo ništa, a ni od Florida 1,4. Zastava se preorijentisala na model 1,3 sa EFI motorom koji je danas u proizvodnji i šta više skuplje od modela 1,4. Naravno, zbog čistih izduvnih gasova. Bilo kako, Floridu 1,4 snimili smo takođe u Intercont Commerce u Topoli. Ovaj model je zanimljiv iz dva razloga. Prvi je što je Zastava upravo s ovim motorom počela proizvodnju, a drugi je što ga nije bilo u proizvodnji bar 2, a reklo bi se i 3 godine. Ovih dana posetili smo u Tokiju, a pretprošle godine je doživao detaljnu restilizaciju. U Sjedinjenim Američkim Državama se prodaje pod nazivom Montero, a motor sa interkulerom od 2,5 litra u dizel varijanti koji smo i mi snimili, promovisan je još 88. Ovaj džip u opremi koji nudi interbalkom, pored radiotelefona dometa 100 km, ima kompas, altimetar za merenje nagiba vozila, dorađeni prednji deo u mat hromu, posebna sedišta koja se podešavaju putem vazdušnih pumpi, kao i obilje elektronike koje upravlja prozorima, vratima i sklopkama bitnim za štelovanje raznih sitnica koje se pojavljaju kao dodatna oprema. Ovaj auto je namenjen poslovnim ljudima koji vikende žele da provedu u prirodi. Sa njim se može ići u operu, a i na nepristupačnom terenu. Menjač i 5 brzina sa reduktorom, a potrošnja ovog terenca koji kipti od snage svega 11 litara dizela na 100 km. Maksimalna putna brzina je 150 km na čas, a ubrzanje 16,2 sekunde do 100 km na čas. Proizvođači očekivali od 1989. godine kada je počeo projekat oživljavanja automobilske industrije. Najveći General Motors radi mnogo bolje nego do sada. Njegova Chevrolet Lumina izazvala je Fordov Taunus. Buickova Riviera Coupe i Oldsmobilova Aurora imaju, verovali ili ne, istovetnu modernu platformu. Kruta je isto toliko kao i ona u Mercedesu E-klase. Rezultat je poznat. Riviera je sa varijantom motora u V6 formaciji. Aurora je sportski automobil sa nisko postavljenim prednjim točkovima. Prodaje se po ceni nešto većoj od $31.000, što je za 18.000 niže od japanskog modela. I Cadillac je iznenadio novom stilizacijom modela DeVille sa 4 vrata. Plymouthov Dodge Neon je i dalje u špicu na tržištu. Ide kao Alva, ali se očekuje smanjenje tražnje krajem godine. Chrysler je nastavio trku sa konkurencijom modelima Dodge Stratus i Cyrus. Prvi čovjek ove kompanije, Bob Luke, izgleda da je najzad uspeo da obuzda inženjere koji su želeli da proizvode BMW u pola cene. Novi lepotani, Stratus i Cyrus, zamenili su trio Plymoutha Claima, Dodge Spirita i Chryslera LeBarona. Dodge Avenger je zamenio Daytonu.
U Fordu modeli Tempo i Mercury Topaz su smenili potpuno novi kontur ili ti evropski Mondeo i Mercury Mystic. Sada su ta dva nova modela prvi svetski Fordovi automobili na američkom i drugim tržištima. U narednoj godini Ford planira da revitalizuje Taurus i Mercury Sable. I sportski automobili su sve bolji. Ford je proizveo specijalnu ediciju Explorera da bi još više povećao njegovu već privlačnu spoljašnost. Dok gledate detalje sa izložbe u Sjedinjenim Američkim Državama, budite sigurni, ovi automobili su mnogo bolje urađeni i bezbedniji za vožnju nego ikada ranije. Oktobra prošle godine lansiran je Audi A4 koji je zamenio seriju Audi 80. Pojavio se kao berlina sa 4 vrata i 5 sedišta sa motorima od 1,6 litra sa 101 konjskom snagom, od 1,8 litra sa 20 ventila i 125 konja, odnosno sa turbomotorom i sa 150 konja. Maksimalna brzina prvog je 191 km na čas, drugog 205, a sa turbopunjačem 222 km na čas. Model sa motorima od 2,6 i 2,8 litra u V6 formaciji sa 150 i 174 konja dostiže 220, odnosno 230 km na čas. Modeli sa quattro pogonom, koji imaju sve verzije osim onog od 1,6 litra, su nešto sporiji i sa većom potrošnjom. Audi A4 ima i verziju sa dizel motorom od 1,9 litra TDI sa 90 konja, čija je najveća brzina 183 km, a potrošnja samo od 3,9 do 6,1 litara goriva na 100 km.